gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na labara paya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe. Ni Juvenal Booking dita Cavite kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dir manang biyanang, adda na talga da trabaho, kat kasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin naktasawak, isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti asawak, aguli maklatan, no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay sus, adyan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang. Agpulbo sa klangan. Ay, Ramon, mapanako na. Kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga urunayan nga mangan. Mangan kan tulad-tan nga siksikan niya. Papanan nyo man ayalay ni bakay. Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit bakay. Hanak man nga lapdan iti kayot kong arami dun Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte da trabaho na. Dahi tamat lag mula tararamidon. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Saan natilay sit-sitir mo bakay? Mapankalatan iti kayat mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana? Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay daw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan na. Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat ander ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray nga siya kata siya ti provider ije balami. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak, ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kamilatan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti ag-happy-happy. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mga ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray subang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang magreklamo. No, sika ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga raw. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan. Labaran na kayata kayat ko te maturog nga pres ko te pamagina. Sige, labaran na tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka Ramon. Ay, kasano? Napuyatak nga lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudan tagbartag.
Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpay. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw nan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Sidiren na. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagkriyad ganti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo laptakan kwa na. Ay, mababayinak pa ikit din o daduma nanang. Takaslawan sir-sirbe kaya balay mi. Iso adyak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lene. Un nga ron, nukas dya day off na, kanayon mo tarumwa. Man-manon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kankwana. Pakitaam latta iti nasayaat. Kaanya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kankwana. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulatta mo't panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lini, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayam taan ang ipangabak iti kwarta. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno am kay diti kwartam tapag tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumak ng itikastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anuam ti agtaya, maabak kan tulat ka. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple din dya kwarta. Anya, nasumok mo ti kasta. Katman ano kuma, kat kwartak mate pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalat ka nga agloto iti naimas nga masida. Kita malinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakidagao no nakalutukan. Ay, mala. Mabit lang nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay Lene. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay.
Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka ang maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandagduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mate aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak madla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungungtan nakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sa payawan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sa pay kunak nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtala nga maibusan na kiti kwarta. Inkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wan, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, gamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata. Amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apaya, Hamo nga inususar, dayjay. saan an, tawan mo't pang sarak. Masaya nga anak mo't na marugitan laag. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inususar. Ha? Apaya, Ilakok pa lang. anya, apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapulak ko na ay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay, naibusti ko ratam ka po iti bisyaw. Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ingkang arog bayadan no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, da kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idya mo ti panagsugal kan panagbarbartak mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta, ah? Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak kat sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si Kati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kaniyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklano di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gaygayim mo nga'y. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak mo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-stressan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya?
Ibagam man ka umay dito balay dayana. Uray ko man umakisarita, ngamusaan man. Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abroadan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matlaang ti maalami jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakahaladan. Ay, may kawak sa bakad. May kawak amay dayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kasano nga umasenso ti biyag tano kasta ka? Ay, problema kami dagi nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang. Aga-abroad ka. Kasaritam tong arudjay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrodak man ngagbaysang. Habang napigsaak pa. Katun addakan ka dayta anak ko. Total, awan matlat anak yu kini bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarod na talaga iti trabaho. Ay, mas asya anak ngarudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga ba isi-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tano maka-abroda. Kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta, itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta ang damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak no kwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, tingkay dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro na iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya? Ne, pagpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna aklang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwarta, mabantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwa. Hello nanang, kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kaya't ko apunkin kada kayo nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter arami dun ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko.
Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenay. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yung iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayong ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo't balasang ko? Ay, iba gayo tagpaiso. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black na matanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray gatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatitsuram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagtitakik di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabaling ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawa. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung amo ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga peperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit na ang tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. O nanang, jaking bagbagati sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay nanang, iso ni Angel, nobyak. Na maamok kay Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jaklain pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. O nanang, katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katanda-kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon na. Ado ti rason wano makagapo Lenny. Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempin ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki ngayong pagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslak, mabagtit ngagmay sa ijay balay mi. Iso ngayon lako minti balay mi idi ka ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda, dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan.
Iso nga lang anak na makiasawa kan kwa na, tagkakanat mat ti sakit na. Isa pang panunutak matla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras yung manan. Kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan. Ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang. Diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan. Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi mantikuna ni Kabsat Grace, dear manang biyanang, adala kay anobyo ket na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana ket ti dinam mo malaksid kankwana, adda katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manaon iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin intad da atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apa kasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Di kay agbali naman nakibiyang tasan anasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kan bengak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga rod. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Nag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Sino ngay? Jak mo Sweetheart mo't tinawag na. Kun agin inay love you da pay. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mon. Apay nga ikat ni Tony ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nana. Imposible, Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar aramid day jay Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Sino day dyan lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lahang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumal. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanon. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Ni Tony lang nga ron tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod ak langan, tapumanawak dito yun. Tapnawanan ti sersermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakin ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Oras saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to diti kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay,
Masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kaya't ko ti makatulong ka ni Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan ba masapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakit? Basta. Kaya't ko ti agabron. Iso please, palubusan na. Kan gastusan ti panagabrod ko. Pangaasin. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon nito ni panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak ammo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripara iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Ang amno saan, awan mabalin. Bastag singsingpot ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na kan ka. Isupay gayam ti manggasgastos kan ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na. Tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapul sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka. Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak tagbiyahe asisyak, manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita, manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak kaun ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na, manang. Bukasta? Nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Jak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ah? Agyaman ak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Dayjay mo't ngami nakapsat mo. Di na mo't ngami nimbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adina ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan ba't amadlaw? Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko nam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman na la iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis.
Kailiw kamatan. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga Rod, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilian. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta na ira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyaman ak. Imawag ka matlangan. Apa di ka makontak, Grace? Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone na. Once a month lang di pa nagselfon ko. Anya? Grabe mataytan. Anda na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko, ta stricto da ditoy kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na di idak palubusan nga ang cellphone. Anya? Sige tani, ang trabaho ak manon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ne. Sumrak ka. Nagyaman ak, nana. Ay, maburing ak iti balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwaton Silulukat latatiri daw may parakan ka. Agyaman ak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merenda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. Naamukla ko maakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla ko man tinangalakin ko na. Ay kayat maad ay jay, tanasingpot ka. Sayang, agsapsapo laki tagbali na babaunan ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawidan, tabumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko man no insapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kurso nada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya. Ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapol mo't gayam iti babaunan na. Kasta ay kayat ko tanasingpot ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na, ta-ag-apply Ay kat makamuka, anak ko. Di kagbabain linawan. Ipampabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't ngagrigat iti sidong ko no bilang agasawa kami ton? Ala, sana bali tadamat kit di social media akontak yo. San-sana nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanung cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akas takada kami kininanang. Ang mga nusaan nalaan na sa ukada kayo.
Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso ang nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anyat ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsem mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umayayon ti gundaway katata, Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko Saan, Luis? Di ure kitaan ti cellphone ko. In black kun. Nala, sana bale? Agurnong ta, Grace. Tapno adda balay asang putantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Yung tiket ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo ti kasnyay kanya. Agkakasakit yung bagbagalay ti chat. Ti panangisina ng kanya at amo ti rason no magagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagbasulakin ko, ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanikan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti baruko yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman ni ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunaktupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jack kayat tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo adagos. Ni Luis kay ayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami lang. Anyan. Isumot la akasta ti kalakanakan ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingpet ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggam apam magbagakan ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kankwana. Iso adi mo baybayan ngagmaymaysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wala nang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod daya kapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen
Yung mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumatan, kasta ka di? Siyempre dahi ta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam di ti balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng miading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka Lina. Main-inlabak nga rodang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka ngay. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day ta, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, naglukukan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyak lang agdesisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, addamot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tan jay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka dun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Mukas nga rod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lati turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Isong awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat nak Lina. Ti ambok, awan namnamakin ka. Iso anak ragragsakak, tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iti baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay nanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to'y tilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita
Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, nanang? Lakayan na talaga, dayjay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yun! Sa dino tayo na! Ayan ni Luis! Luis, anak ka! Wala ka nga siya! Tulungan siya ka, anak ka! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan tikas ti napasamak itinobyong ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasanong terapop may kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli, Jabron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyong ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi may papankan ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbidutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka. Takas kan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Kaya tita adan upat nga anak dakat, syakmat, awan pa'y nobyo, kawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tigayem mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititunggal may sa. Manang! Biyana! Kapadasan ni Kabsat Rico sa napudnanagan, tintay drama ita, ngam sakbay na makablawang mampay, Daglesail, ken Antina Atesi, dita Ilocos Sur, ni Madeline Cortez, dita Cagayan Valley, ken Crister, dita San Isidro Isabela, from Peralta, Mayrafe. Kastimanti ko na ni Kabsat Rico. Dear Manang Biyanang, at the live-in partner ko katawan makunakan kwa na tanasingpat nagagat kan na asikaso kanya. Ngam no apay adyak lata maliklikan ti mangisukat wano mang nayon kan kwa na. Dahi tangaro ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang! Day, apay agsangsagit ka ngayon ba dito'y balay dani ka? Jay anak yu Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada kanu sarsarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayun, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungsungbatan ti awag ko. Mala, bayag tawagak to balasan ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpad ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawi, Drico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat yung makamuha, Luisa. Ang awan mo trabaho. Awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makaamu iti daita. Ay na, agyaman na nga ron.
Pasensya ka na. Diyak ba't ngawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kun kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Good, kasano no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Second, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mon ka asawam. Imbagamon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya ta kasarita. Iso at eksakto latan. Saan ba sa sungsungbatan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Unayan day dya tao. Gaputawan anak dakin ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Wal nga ron ah. Mangibabay na diyang anak mo. Di labas siyang kinidani ka manugang ta. Kanayong nagsangit. Kanya pala ti sa pulon na itasawa na ah. Kit nasingpot ba ni Dani ka? Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day dya tao. Hawakan man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurahin di asawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam tiyawag may. Apay ayan mau. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Dani ka di nanam naman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasamak kan kaya. Kanagpaisoya nga da kano sa balya babaya ka dundundam. O Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no niya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastalaka-lakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasan kami mo't nagkasar. Oray pay. Manunatawa na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo agkasar kayo no mayatawan. Saan ay Nanang? Basta sinakon ni Dani ka, tadya ko nayayatan. Uray ko kuanan di balay may. No pa'y dua kami anang ipundar iti dayjay. Itad kun kuanan Nanang. Agawid ka ki, Dave. Saan nga ro din Nanang? Sige. Tari, at tapay aramidag. Bye. Adto yun ti sabon agat-gatangam, Dani ka kaanakan. Agyaman na kanti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maunti inaramid jay asawam kun ka. Ay, medyo anti. Makaliplipat akmatan. At least sana nakas itisigod at sak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mabasit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko. Lipatamon. Talinipat na kamuteng, Dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kabalan ti sakit na. Apa yan nga'y? Anya kinkinan mo ay ha? Awan mo, Jack ba't nagmerindan? Nagsakit pa ilay nagsapa na ito eh. Kasano nga rod nga'y? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat ta. Masabol sa maospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Matayan ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupo ata. Papantay ki ospital. Anyat ko ng ti Doktor, Luisa. Masapol ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano nga iti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana balay. Tanong makaburudak to.
Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, tanin awan kwartang. Awag aklagan na kiti tatakil ko. Tamangipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ah, Agawid kan sapay lang iti balayo, Rico. Sana bale, tanakatumar ka moten iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpaoperaam. Imbagak na ijay lugaryo. anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangilubanak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak magtantani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan ako nga agsubli dito Rico? Anya? Apay kay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga sinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Ah, apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera nga nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinitani ka tao may ditoy. Mabay na ka mangawagan ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito'y tunti pang ibagaak. Tamapanugak ngagsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige, sige. Bye, anak ko. Umay kami. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dati ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mo yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isung ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung araw. Tamabayin ka no ang mangawagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman ak may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na ko ma. Apay, ayan jay babae. Di na kasi kaswan na ya. Nagsina kami. Dak kaya din na jay. Nagsubli akan ka dani ka asawa. Sapay ko mata mapakawan na. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulitak ti nagbasulan kan nagkurangak kan ka dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo ti babae na. Wan nga rod ah. Masyanak mga min kan ni Rico auntie. Uray kasano, andamo latta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan tinagkadwaan mi. Nagsingpet ka nga mindani ka. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-ano da ko mga awaten manan ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico. Takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay. Inawagak matan ni Dani ka. Paumay ka nun ta si kasuan na tibil ti anak ta. Naimbaglagan. Talasing pet ni Dani ka. Kalpasante pa ng pasakit bukan ko na Rico. Sinatahan lang tamang tulong kan ka. Tatang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaman ka. Sa pinakawan na katasawam. Kati supay ti gasto sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo nulitan tinarabid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa itay, jay.
Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, dani ka. Amom at analok ng ti panagpuspuso, Kriko. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, dani ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramid mo ah. Wen, promise, sana na maulit ba? Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nak manan dito'y balay ta, dani ka. Kumustan tirik nam, Rico? Mayatan na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo tap apply ang medya abroad? Awan pa'y ngarot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Good. Adakan ka day ta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayam ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyang ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar day ta ngay. Asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 nga oras ti biyahe. Adayo ha. Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan na nanang. Ta nagrigat mo taga-apply ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Tsaka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tan eh. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan na! Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tadtala, siyempre! Tiyamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Tain librinak pa, nagmirinda dito gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada, ngamhaan, nasiyang patak, style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat nabsukan aya, mga kapay agorder kapay ti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsog akon, madam. Hanak man nga awag-awagan iti madam. Lucia, kunam lang kanya kun. Ay, katuan na, no kasta ti kayat mo, Lucia. Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, wananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nag-applyak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Wananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan anad ka nga rod iti panag-abroad mo anakan. Ni Apo Diyos, ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kaw. San sapay mo't anagaw-awi di asawa, manipod na pan nagtrabaho iti sa bali a lugar, dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie? Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan ka sinublat na, kas driver iti kumpanya pagpapayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, uray rabi busy. Apay, pati rabi agtrab-trabaho. No mabanog siguro na ka, diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis wildum, Reko. Taydulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang nga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre toy. Sige. Itid ko kang katiswildok, Lucia. Kathan ka nga gawawin ijayan ta sa wama. Takunam nga siyak tadtan ti lab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Lucia, promise. Sika nga bintara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko.
Sige, itad mo nga rodan ti sweldo ang kanyak, tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay pa rin nagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dani ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga anak yung kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sapay na dadahil ta ay glass ka. Napan pala impari-pari na nang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tayo basak. Nala, sige. Basaman. Danica, umuna iti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pambagawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapol akon iti kasukat mo diti lugar ngayan ko. Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas. Ta? At naman babae na siya arikon? Wan, kitagdandan nada ka nun. Isumatla sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar ngayan na. Ay, nagloko ba't dahil niya taon? Kunak man no nagbalbaliwan. Ay, sinubian naman matan di sigod karamid na. Ay na, saan gaglak-lakam na diyang anak me? Maulaw aklo siya. Diyak sumunod di trabaho. Diyak kabailan ti bagay. Ni, apay nga eh. Han ka pala nga nag-imbag. Unak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Una ron. Tiyamo ka banog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daddo ma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, ingka nga ro nagpa-doktor ah. Ay. Kuyugan ka no bigat, awan trabahok no bigat. Apay nga kas dyan ti resulta dagiti laboratories ko lo siya. Kat iso nga ro matirimwar nga resulta. Ado, ti agasamid tabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day talo siya. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa lang ka no nga ag-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Diyak makatrabahon. Kababayin ba't kin galo siya? Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabutang ngamin nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siyak pa ti pabasulanda. Iso nga agawit kalangan. Tay dya balayo ti pagpagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron dani ka. Kumusta ka na? Ah, nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, di, dakay magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko yung terminal. Dito yung bate kahit napagdiretsuan. Iso ang kinulog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma. Tamaawat na kumaning agsubli dito yung balay dani ka. At dapat siguro karabangak dito eh. Tadwata nang ipundar iti na ito eh. Ah, wana. Amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaad mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na. Agyaman ak dani ka. Ay, nasaya at matantap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Ah, papanam dani ka.
Aga broda kon. Iso asikan ti makaammo dito'y balay, Rico. Kahit nawaga mo ni Danica, anak ko. Wala lang. Dinamag ko. No, sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro, nanak. Aniya? Talagang awarin na mag-inasawak na lang. Lilipat na ko na naman pinsan malipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan na pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, saka kundi sublimanan kan kuana. Awanon, naladawon tamin anak ko. Wala na. Aklo na. Basol ko tamin. Ay, aniyan. Ayan nga, idagita babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka mo't napagan ano? Namiris ko, nagitibindot ko na lang. Ngayon yan. Naladaw si amin. Ang kakalat pa yung titimting ang sakit ka niya. Ay, alakaan niya nga raw talaga, kasta. Agpapigsa ka, agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Linipat na nga roda namin pinsan ti asawa kat pagamuan tanadamag milangan anak ikasaran iti sabali kat adda pa yan duwa nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat ngam inawat ko ti gasat ko taga pumatla iti aramid ko isa mapaspasarak ti kastoy ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat mangnamnama aklatang agimbagak tumatlaang nupay sana kasigurado na agimbagak to wenno saanan. Basta siya, intalag kulatan ti amin iti Diyos ana marswa. Alakastan, tugayem mo, Rico. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, diti drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Eyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.